Atongeria Kathumba bakuma Meru bario seneta wa Meru Kathuri Murungi mpuru wa Bori Dan Kili na Julius Taitumu hamwe na MCA Kathumba batongeretwe ni munini wa speaker ndene ya mbunge ya kaunti ya Meru Mwendali ni bakinyite kirima mbura ja gucokia nkatho kiri umwe wa andikwo obisine ya seneta Kathuri bakiaria ni barombete kwithirwe kwina ngwataniro kaunti ya Meru na Kinyoru mwe. Kathuri augite akathingatiro tumiri bwa kigina kia Meru kenda gutigira Meru ni bakurita nguge uria kubaterie na ni bakuona matunda jatongeria bao. Akothorania MCA bonda bageya akothorania MPs beto bonda bageya bishops na senator mwende kukaribisha katika ile eneo la jimbo la Igembe North. Bubu kinyandiretie na tukue kutobotea no ntoba kuya weti nikiyano karoti ikire kia thogio chokia nkatho kwa Franklin Mwiti Ikaruti urano mwaruti ingoe obisini ibwa seneta wa kaunti ya Meru twe Kathuri Murungi na ara atongeria Kathumba bare yokinya Kathuri Murungi no atongeria bangi bare wa bunge na MCAs bakuriku na ndeto chiege ngwataniro ya kaunti ya Meru chathi nambe na kuiguika. Assembly ya Meru County ni kuendete sana seneta na tuitanakio uru tukwambia safari na watu tiga nyuma renge na inya batu tutiga nyuma renge nonto itukuona Meru County amanga atongeria barabonthe be Meru County. Senator Kathuri Murungi imuntu level headed na imuntu kinyare kurare amantu reonthe barenda tuthira tu nambi tu na ngwataniro titongoria brande na bu please te wakwa iboeto twinde nonto ibu boikiria karatasi kare na bwanthura bogwa karambu na kung'ana na wenda na wende oturania u na wina mbunge no twatanirite utentu gwe motro edinya mbunge no tagarande twaria kwendo bera betu utendo twenende na Meru community na na Meru county itu watanirite twenduke lakini ndo twenduke mana uwe ukikora kurutira ntungugi tokana kiathonigo giki ndeto ikonenie na nditigano irari kaunti ya Meru ichithite nambe na kwetekana pamwe bakigweta birabaro agira na barabangi bakiuga kinya nyuma aya kurwa baraba tethagiria andu abatathethuka bacho tu MCA kwe kintu kwito want fund na nero yari na dinere nene contention ira twari nyo na excellence the governor eri mantu want fund so bwana Kathuri ina ara senate inkuona bwana mheshimiwa ndani bwana mheshimiwa TJ bwana mheshimiwa Kiomeru ito bototethie want fund anchored into law. Leo kona Kalembe arunga wa Franklin auga ndene mbanje tie kaunti bilioni imwe nitengie kugura ng'ombe kankumenya nja cietu cionthe cina karengeti ka ibo bonthe ibagurirwo ng'ombe mbeca nitengi 2.4 bilioni cia gwaka nyomba otenje ati karengeti ka ibo ibakiro nyomba bo kandaria bothoku ibangana bawetekaniria goni na ndeta njire kwati bangwe na ndera mheshimiwa ko inkubwate ngwe mbeca bwita atia buthanwe bwana sifiweni no rende bai weta bagethania na reba tatu ria twanjirie kwaria ringi ende tutiunduka gigawira na tutiya gibabu atia ndo tutira ariku batu bara twakinyirite gawira twatierwa ariku na twari tu kumoba wati andwa twibera mama ko karibisi mbeca ende bara gugethania Kalembe batambire baweta atia na ibonda muhurite no ntakwa antu bariku nkiwa kinya kite iwinda tarirwe ndenda kuthanu wandi fund bwana sifiweni nande bakaweria baya batutiere wa umataene mutanoche tutabutiere bena Kalembe bara baingi bailagia TV bakona bandu ndio safari na ya kwithira tukithithia gintu kitawa oversight. No seneta Kathuri Murungi ajitie ati akathi nambe na utigira mbeca cionthe iria ikuya kaunti ya Meru ikuthingatirwa bwega na kuona ichigutumika gutethia amwana wa Meru. President na aronere mbeca iria ikuja counties ni nyingi muno na ite kuomba ku oversight bwega na gwatweka kuma July June tukanenkerwa mbeca igwetwo oversight fund cha kuthiuruka ko Meru tugutaga mirandi gataga mbanje tirara kuruguru na MCAs leo tukambira kuthiuruka kuona thongo ino weta ate ni ikoliteka no toto tumba kureta
15 billion every year, that is 60 billion, 75 billion miaka 5. Na gutweka mbeca iu na chite thingatagwa wethorwo ni workeirie Bibilia ndauga nkathithia oversight ya kutosha. Tafadhali rĩrĩa Kathuri akambĩrĩria ku oversight mirandi ya thirikari county akerwo gakorwo nao ofisi ya Kathuri Murunge county ikethore na macisi 10 o cisi gutagera department imwe no korwo makasi kuma kanisa ya AIPCA Mwero Mutwe Gembe North, Betan Class, Chabari.